дар хона бо забони зебои тоҷикӣ яъне адабӣ суҳбат мекунем, зеро ин забон забони модари мо аст. аз кӯдакӣ падару модар моро бо ана ҳамин забони шевои тоҷикӣ яъне забони шевои тоҷикӣ тарбият мекунад. Забони асоси мо забони модарӣ аст. Бо забони дигар мо аслан бо забони модарӣ лаҳҷаи маҳаллии худ гап мезанем. ман умуман дар хонавода дар куҷо ки набошам, дар конферансҳои илмӣ, масалан дар теҳрон будам, дар афғонистон будам, ба забони хоси лаҳҷаи мастчоягӣ гап мезанам ва чанд китобе ҳам ки таълиф кардем ба забони тоҷикӣ ва бисёр ба касалҳо ҳам муроҷиат мекунем ба забони тоҷикӣ, фаҳмондани онҳо, тарзи истеъмоли дорушон. мо дар хона бо забони лаҳҷавӣ суҳбат мекунем, бо сабабе ки аз хурдӣ мо ҳамин забонро омӯхтем. шахсан барои ман осон нест лаҳҷавӣ истифода бурдан, чунки ман намефаҳмам бисёр калимаҳои лаҳҷавиро ман намефаҳмам. адабӣ истифода барам бисёртар мефаҳмам. дар хонаам ҳаракат мекунам ки забони адабӣ истифода барам, ки чунки кӯдакҳо ёд гиранд. дар хонаам бо забони русӣ тоҷикӣ суҳбат мекунем. برای اون که ما تاجیک هستیم و در تاجیکستان زندگی میکنیم و در خونه هم با زبان مادری با زبان تاجیکی با فرزندان با خانواده گفتگو میکنیم، البته با زبان ادبی. زبان مادری ما زبان تاجیکی است، از سببی که ما در خونه با زبان ادبی تاجیکی سخن میکنیم. ما خونه برالش صحبت میکنیم با زبان تاجیکی، روسی، ازبکی، برای که وای ما интернационально было. هم توجیکش هست، هم ازبکش هست. خیلیش نیست. زبان عربی این زبانی است که همه پهلوی آن در جامعه در اثر عالمان اجانب عالمان آموخته شده است و تعلیق کرده است و تنها با زبان عربی سخن گفتن این ببینم خیلی خوب است. چون که زبان عربی را که آدم داند با تمام اهالی منطقه ها صحبت کرده میتونند.